Kajing Ialehkai final football kabala penyekun ya gisinat trikam beper jong Sorkar hanong po. Da kan nak kersutia player youth club. Mentak singi lapoi hak bakut no ha kaba kaladan kajing shong shit jengi ba namar kajing Ialehkai hak kajing ikon. Ki ardali office trikam ke Sorkar kabala poi hak final ki kentop. Ya ke office trikam UDC bat ke office trikam jong UDSO. Lawanong begini kisinat trikam Sorkar ki don laga jonggor komponuan lur hak kajing Ialehkai. Kumpa kalong hak kajing trikam hak office jongki. Henry office UDSO ke badehi kisinat trikam jong Sorkar ke bapej betik tangi ki kami Ialehkai hapo ke distrik kalalong hi gendong job. Bat office trikam UDC pan kala siap penrem no hak kajing shoot tai prikar. Kendiat pat hapa pai sya kajing Ialehkai ha ke kelas step bat ke kelamit jong kajing Ialehkai ka office UDSO kala yo ban thap nengkong nya ke kol. Bat office UDC kala yo ban pen pai kelapat ye te ke kol. Tang de kitiki arteli kajing thap kol bamar ka wei baro arteli ki kenhun kim syam lala shu ban ye thap kol. Ki referee kala penlong no dak jing shoot tai prikar. Hakini kesingi lawan ban sakhi ke Jingjop Ialehkai dau MP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky Eja Sengkon Kumukong San hak jingi dan langki officer na ke district bat kiwe ki nong job ke layo ban ra ya ke song pisa ke balai pho hajar tengka rengkat ke trofi bat ki bawan bar ke layo ya ke song pisa ke bar pho hajar tengka rengkat bar ke trofi shushu lai ru ya ki kusnam ki bakerpang sha ki nong Ialehkai ki bakensai jong ne gelempong ya ke nam best goalkeeper layo dau Sony Paila thank you. Best player of the tournament layo daw Syampang Pengrop, top scorer of the tournament layo daw One Day Por Marweng, discipline team layo dag MLP 6 Battalion. Tournament, banget dari tournament ke job, banget lu lepas pergi tournament ke bagi kumkiri, kita romlu hari ya bermesim ada sportsmanship spirit, mereka nampak malam, kalau kita lu lepas lu hari jaga pergi training kita, but kalau hai share game dari football, neskuatan sudah kembali. Kumpa dan kita kawin merohan ya, kita kawin player kita terpisah. Kita mau ni baru kawin player, kita masih dapat coba bentar. Syakmat
apden sagin mat budiwa patunggon luwe ku bapak mau kambian mau ban ye tiwe tolong ni iro mata jauh jauh bentar bat kapok patun mau ni kalau orang jadi kejongi aki jaga trade jaga tak kejongi itu lagi jauh jauh besar kalau bagi trade ada teamwork bagi teamwork ki kabala ban yarap ini bagaimana Bhoi sekenam jom Jingjop partner yang kedua sesisi anam dan bonhet I play Iaka sesisi Iaka angkasir ka players youth club menopok kapok keringam during the scheme cooperation of the scheme mereka come official entah pergi baik-baik dekat pan perlong ye hukum di program ai kobe ye tu dekat juga jangan dekat kita don dapat ni Sorkar hamil don ru ibai naki officer jom nakalian ke don ka district sports mo kureshi bol kau di don ta choki ikwe ki player ki ba don na pro athlete team but kumjuru eki supporter kiwa bat menteri bat sumbang kiwa snow yekin jin terkait dengan kiwa bahwa pendisi saya dalam sim dari pesan apa di tim kita ini jadi banget mungkin kerja aku kenturu yang ini non terkait sim di manusia ham Alu luka mentah kau ni. Sesi kreasi mo ni player bro up di office kiba pioni kah. Player under kau yaki jengkar jengkia rawat kau mampian bahagi kau kau try. Akan macam bagi ni try jauh macam baginya rock iwe kelab dapat officer le bombing officer ini try nam kau entah ke department of healthcare ke Lilo ingin lagi dapat nasib nak mencabar kentiu ya ke jauh department kau ni kata hi ada kentiu ya district bakal jauh ya jelahi jungi orang koi kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jompi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnold Sau Pra Sansau, Lane Pra Lainyo Arnyo Sawar Drunyo.